أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جلی تماشاوانان هجا بقدر و قیمت خدای تعالی جوای راضی به خدای تعالی ایشه ولف بینه خدای تعالی حضور تک مالا و صحت تک جان و برکت تک مال و خدای تعالی الآخرت و تک جنت لجنت جي وتيك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام يلي تماشاوانا دبيت زمانه كده زبستان برف سرمایه ده هم نيچيروان راتكن سلاح خو ودو امر نيچيري بلکه هم كو بينن بلکه هم كيروشك بينن بلکه هم تشاكي بينن هم شيبا خو درخن شيبا مبرا گوشت به چوله اب پی دگرن تشتکی نابینن تشتکی نابینن جور دا گره کیتی جور دا گره کیتی وانا دبن اولا ویا گره امی بردنه که را دبن فشکه کی بردنه که گر دروه گر دروه جوانا دور دبه لویالی لقای زلامه کیتی دچه باوی زلامی دبی براکه انسان دبی ولا دحب انسان والی هنه دبی وانا سلاحه حبکی برا مدان من نکت اوی مبکشن ایجاد دبی برا خیراته بتب آواکی مفشیری حتی وانا جبر هرن دبی وی زلامی دبی برا به ورد دبی تکه و ترکیه من توربه کی پر دبی ورد تکه و توربه کوا کوانا ور نازی بیجم نل بره و هرن ازتا برد وی گوری آنه تید که و توربه زلام o zaman da torba digre pişkit mine van her dün neçirvan atın bavi zilami selam aleyküm selam jarad ben gelo gur mir birda natne debe gur ki birda hat abu yalda debe gur çu avana dedin duve uyali o için epey kudiçin vi zilami da torba o vetke gur derdxe debe avay neçirvan çun deng hat takım gojwana birda çune o debe daraja kurda çiş xura hare گرد به مالا تاوا به اسپازیا خود کم و خودش ترازی به فلان میره که به مالا تجاوه داغرت آخره به گر وردا دچه زبستان سار سرمایه زکی گرج بچینا دچه گر انسان نره سلاح پرتنه دار پرتنه که ورتنه تاجه برفه گرد درانا لخت که دبی باور که خورا دبی ازیفیا بخون دبی ازیویا بخویم زلام جی کل حاله گرد نرد به باور که تاور گر نخوشن دل گر هم گر لو دره زلام لویا لی زلام گر را خبر داده به براک گر دبی چی دبی باور که التد نرم تاورت نخوشه سانک دل ته کتم بخوی دبی باور که راسته دبی دل من وسایه دبی التد نرم تمرو که خورتی و دنیا کی گوشت داره تر چند روزا و گوشت منانه مداری انسان دبی خودش راضی بنه متج نچیوانا خلاص که نچیوانا تدکشتن متخص توربه یعنی ماقی هما بویا وای بخت و سوز و اک بویا وای دبی اگر کتب قدر ملبات هبه حقیق و مشترى آلی کار بوم و متخص توربه و شار تج نچیوانا خلاص که وره دبی اما هرنج سيحب حيوانا ببرسن هر سي حيوانا كوغوتن ويبخو مبخو وقوتن نا عفوك دبا قرد بباورك از حقلي مبراك انسان از تبخم فقط كا اجبو خاطرته كام هرنج حيوانا ببرس دچن دگارن لقای کوچ کیتن کوچ کی کوئی اختیار بیه اشتاقت کتیه اور ودره جردبن براکی کوچ که ماتنه بات شریعت مجی اوه حال مثلا اوه ویا وای او گرد به طبقم برا گر مبخو نخو ولا دبی گر حقلیه برا گر طبقو دبی اون انسان به بخت دبی بخت و انسان دبی تنه شکر و انسان تره قدر البا و انسان دبی تنه برا گر طبقو دبی ایجابی انسان دبی چما گلو ما چکریش دبی و چوا چکریش دبی از لبر در انسان کی وکاتبو دبیم البردری بوم لوکی ناند دامن مجی بکچیتیا مالا وید کر
gelekî cara divê diz hatine min saldırmışî diza kiriye min neşte diz ver mala wî. Çend cara dibê gur hatine pezî wî heviye dibê min û gura me şer kiriye ez çend cara birîndar me. Heta dibê qeweta mitaqeta me hebû ji me hez dikirin heyran qurban filan bêvan. Kengê dibê ez taqet diketim ez extiyar bûm dibê tekmekî li min xistin bara midan gotim bira vîya here ana şûna me da yekî din anîne wê derê. Wî ku şekil ber derê wan ew ji ana extiyar be bara wî din ji dibê. Hûn însan dibê qedr qîmet bawetine dibê maalesef dibê avayê dibê bira gur te bixwe dibê. Gur devê ektekî bixwe însan dibê heyra binê tejmir soz ka min ba dehebê dijî ê dibê heman wira dibê gur dibê ez heqilî me ez te bixwim ama ka min ba dehebê dijî. Radibin diçin hespekî wal wîraya hespekî îdî extiyar biye ji qewetê ketiye taqet ketiye çin ba hespê. Ji hespê radibin hal mesela me ev e kat dibê çi bira gur me bixwe min nexwe. Hespê bawer ke gur heqliye û bira gur te bixwe dibê. Vî însanê dibê çima gelo me çi ziraret te kiriye dibê we çi zirarim kiriye newsa dibê ez ber derê însanekî weka te bûm dibê. Gayê dida min ce dida min li min nêr ji min hes kir. Li min siwar dibû cana heta karibû li min dixist qamçiya gere ez biçîma ez jî canim dibetlêm û li min dixist li min dixist cana hêdî diçû dibê. û bi min kevra dikişan bi min êzinga dikişan bi min barê xwe dikişan arvana dibir aşê tanî însan min siwar dibûn diçûn dihatin. Hetanê ku ez bi kêra îşê wan hatim ez ber derê wan bûm cana cê jî kefa xwe ji mirtanin. Kengê dibê ez extiyar bûm ez güc û taqet ketim dibê tekmel min xistin gotim vêya kêra me nayê bara midan ana zikî têrêm zikî birçî me dibê. Bira dibê gur te bixwe dibê û însan dibê bêbextin dibê. Qedr qîmet bawetine yek însanekî dibê deh cara îşe biqedî necakî neqedî û bêje binê îşe min neqeda. Gur dirana tûyî dike ku yî bixwe însan dibê heyra bisekine me gotibû sê heb ava yek maye ê gur dibê de tamam hadi ji bo xatirê me ba wî jî dibê ji xwe de te bixwim dibê ava di do çû dibê ew însan bêje jî dike ew heywanekî me herin balê bêje jî di do yek dike dibê ama ji bo xatirê te te min torbe de veşartiye em yer wêde. Diçin digerin leqay rovî tên. Diçin ba rovî ji rovî ra dibin hal û mesela me ev e gelo bira gur me bixwe û nexwe. Rovî li gurd nêre, rovî li însan nêre, rovî dibê ana ez bêjim bira gur û însan bixwe. Rovî jî birçî ye eskî biçîna dêçê berf e tiştek tune ye. Xwedê dibê bêzkî piçekî goş nakijim gur e ez nikarim gur jî wê tevî bixwe dibê. Ama dibê ku ez çarekî bikim ez gur hin dakim bi fenekî belkî ro were vî însanên me binere. Rovî lan godarî dike rovî dibê birakê gur dibê çi dibê barakê gur dibê serî heta binî heqlî dibê van însana bêbextin dibê. Bextê wan tune dibê tu gere vî însanê bixwî. Yalnız dibê me tiştekî miraq kir dibê hat wê miraqa me bibîne serî û ekuştera wî bixwe dibê dibê çi ye ya dibê ana vî însanê dibê min yixise tûrîk ev ya nakeve serê me çawa diketî eskî wî torbî meselanî. Yani edem dûr da jî însan vira dike. Gur dibê nana rast ez ketim to edbê deka tise teke torbe gur rovî devê torbe vedike gur dibê xurp xwe dike torbe ama rovî devê torbe digire. Devê torbe digire gur nikare derê rovî jî însana dibê delê xe bikuje. İdî însan bi tekma bi pihîna bi werhasil bi avakî lê dixe wî gurî dikuje. Wî gurî dikuje însan wî rovî ra radibê teşekkür dike dê mala te ava be bi xêra te bi xêra şîreeta te ez wî gurî xelas bûm. Îca dibê tu tişkî ji me dixwazî eştera bikim dibê wele rokî gavaz hatim nêzî mala we rokî gavaz hatim nêzî mala we dibê yani lokî nan be tiştekî bidim ez birçî me dibê yani o şok bibe bahar berf ra be ez ê dê nêzî gunda jî nayme. Evet bir birabe rovê min û we zaman dikeve arê û tê nêzî gund ev însan nerek wa rovî hatiye însan ama nêzî wî dibe ratike kevrekê dibe diring datike serî wî dixe rovî minî te teşka dike cot ser pişt dikeve însan diçe balê. İnsan diçe balê
روفی جرد به براکی انسان دو بنه به بختی خودشان نشان ده بنه گوشت من نای خوارنی از بکیرات ایشکی وجی نای من حقا قنجی بتکر حقا قنجی تجبو چم کشت بانی ولا دبي دوبي تخوشك بو قرآن ما مستف جبو دوبي يا دبي أنا تجبو دوبي من تحياته مكر فدا جبونا خدي يا كينج دبي بختي وإنسانات شيء فدبي يعني وروفي منو رحوا تسمت ك دمره إذا كان إنسان أبي حكاية بو حقيقة قواك مرف دنيره لحياته هاني خدا تعالى القرآن كان بجاكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى حقيقة دبي إنسان قواكو باري مالي ويجد به ياخذ مقام ويجد به إدي حد تشج بيتك ربع خوش بيجوتي لقي ما هرتش أوي وهرتش دا سيوي دا ونمره مليون سال في الدنيا هناك كاي بمي جا ببختيا مزنجي بشكريا مزنجي أم إنسان مع الأسف أم جرب يخراتك يعني خدا تعالى القرآن الكريم ده بيجي كي اون نعمته من بجمرن اون نكارن بجمرن ناج مارتني نكارن بجمرن بمليوننا بمليارنا بتريليوننا بقتريليوننا نعمة ربي عالمي يعني نعمت كيفا تعب دائما في الدنيا دبينن نعمت كيفا جو دائما في دنجي خلقي دبيزن نعمت كيفا دف دائما ام في خوارنه دخون دست دائما بي دائما وسائل يعني هر تشت نعمته بكي ام ربي عالمي را تشتكن يعني ام روكي پوشمان ببن او روجي وپرنك جا ام روكي بري رب خدا حرم ام انسان راجي فداكار بن هلا انسانك ايش ما قداندنه جمره فداكاري كرنه 10 سال بری 20 سال بری 5 سال بری gerçekten روح تنگ دا درime بکرنه بکرمه هاتنه امان انسان ایروش بیر نکن دبک ایرو ام زنگین ببن مال و ملکی ما چی ببه عربه ما آپارتمان ما گمیه ما تیاره ما چی ببه فقط اموان روجاج بیر نکن روح تنگ ایک درime بکرن ایک مرا گوتن امان روجاج بیر نکن و ام ربی خو قش بیر نکن ربی خو ام پاشی محتاج ربی خو بفن ربی خو ربي ما هرت شيء ما ببرس يعني أم ببخت مين بين وانت بمن دخيل وخشيدا وانت مام أماتي خدا